Salubonani babukeli obingelelayo uMaster Ngosenhle uYensam King abamazi kakhulu bathi uqala kuhle kanti ke namhlanje ngoba ngilamukela lapha eKelly Podcast ngihamba lomlobi umabhalane unobhala wamabhuku ngithemba abaningi bakhulu liyamazi kodwa ke angizi ukuchaza kakhulu uzochazela umlando wakhe futhi siyakubingelela. Siyabonga obingelelayo nguPhasi kaNcube elami engaliphiwa ngabazali bami. Ke mina abangaziyo bangazi ngokuthi ngubhenula umambo odlanywe ukuqhude emakhulu womngosithutha amaphoyisa aqoqo. La ngizalwa khona ke mina ngilaphayana endaweni yaseMapulubusi eCholotsho. Kulapho ke ngizalwe khona ngakhulela khona esigabeni zakhona kufana naboNembe ngicabanga ukuthi kula engivule khona. Ngingatsho nje kancane ke ukuthi mhlawumbe omunye umuntu okade engangazi usengaba kwazi ke ukuthi hayi nguye lo uPhasi kaNcube obingelelayo. Hayi siyakwamukela futhi siyakwamukela kakhulu lapha eKelly Podcast. Namhlanje siyabonga kakhulu futhi ukuthi usivakashile lapha ekhaya. Inhloso yethu baningi kakhulu abantu abakwaziyo futhi. Mangithi ngiyakhalela umlando wakho somkhulu kakhulu ngokubhala amabhuku lapha. Sebebaningi kakhulu abantu abakwaziyo kodwa mhlambe ulwazi abalalo ngawe lunciphile. Into engiyifisayo ukuthi mhlambe babe kwazi kabanzi babe lolwazi olujulileyo mhlambe sihambe sesithinta esimeni sokuthi nini lento yokubhala amabhuku kwaba yisifiso noma into othi mawuyiqala waqalisa la kuyinto ofuna ukuyizama weza ukuthi no lento iphila ngaphakathi kwakho noma lento le into vele wayizalwa nje uyifumbethe nje wathi noma usesikoleni wazi no man kulento mina ngithanda ukuyenza into thizene efana nokubhala amabhuku bhala izinkondlo lani wayizwa nje ngaphakathi kwakho lento ukuthi no iyaphila ngaphakathi kwami la uyithanda phela kukhona lento othi mawuyenza noma mhlambe ngithi ngifanisele kanje kukhona mawufika eshop so ukhangele ibhuku thizene ukuthi hayi mina ngikosize 30 kodwa u32 lo ungani engangikwana umtheke kodwa ubona hayi mana ngangizithemba ngathi uthi mawuthi uyafika ubona hayi ngingena nje lihlala nje phezulu ngazana ngusize 30 lomqoka kodwa ngu32. So into engifuna ukuyizwisisa lapha ke emfuna labantu ababukeli babeyazi ukuthi endimeni yokubhala amabhuku leyi uqale kanjani wayizwa kanjani ukuthi into leyi iyavuma bakwamukela njani abafundi balezi ngwalo zakho zibhalayo. Into engifisa ukuyazi kakhulu umlando wakho wonke uphelele so that umuntu okwaziyo njengami kusasa ngabe nombuzo azibuza wona ngomsebenzi wakho kodwa bebekwazi konke. Into engifuna ukuyazi lapha bhuti uqale nini ukuba sendimeni yokubhala amabhuku? Hayi ngiyabonga wena mfokachuma ngiyabonga Chuma ithuba elinjalo. Abanye abantu mhlawumbe ngizathi mangikhuluma phela omunye mhlawumbe wawangizwa nokuhamba kwesisikhathi emsakazweni. Nokufika impela koBulawayo lapha nje khona imsakazo esakaza kakhulu ingwalo zethu. Efana nje nesabantu iSky's Metro FM kwesinye isikhathi nginokuthi mangihambile ngafika khona ngithe ngathola lo mbuzo ngoba angazi ukuthi lina abantu lenza nje imbuzweni icishe nje ifani kodwa ke hayi ngiyawuhlonipha lawo wakho. Uma kuthiwa angichaze ngokuthi ngiqale njani madoda ngiyangicabanga kwesinye isikhathi phela lingahamba litshona ilanga impela umuntu engingakutsho mina mfokachuma umuntu lo muntu mayezalwa uvele uzalwa efumbethe kunjalo. So ke kube sekusiya ngokuthi ke uma impilo iqhubeka ihamba njengoba impilo nje kuluhambo kuhambe mhlawumbe umuntu kwenzakale mhlawumbe isimo esithile mhlawumbe kwenzakale okuyinto mhlawumbe esingathi thina ifike ikwazi ukuthi umuntu lona azacine nanzelela laye ukuthi esakhe isiphiwo ngesani. Mina ngingakubeka nje ekuthini mhlawumbe ukuthi ngize ngibone lami ukuthi lento yokubhala ikhona kimi. Mina ngaqala ukuthi ngiyidiscover lento ngomnyaka ka2003. Ngicabanga ukuthi bengifunda esikolo laphana kuthiwa kuseMavela Mavela Secondary School nje isikolo esilaphana eCholotsho. Ngicabanga ukuthi umuntu wadlala indima enkulu kakhulu ekuthini ngize ngizinanzelele mina ukuthi ilento ngiyayithanda nguteacher owayesifundisa lowo mnyaka.
Angithi isikhathi esiningi ngihlala ngisitsho nje ukuthi kulo teacher owayengifundisa lowo mnyaka isiNdebele kube sokusiba logwalo esasilufunda lowo mnyaka angilufihli ngoba ngathi mina luyi-inspiration kimi ugwalo lukamlobo omkhulu wayesaziwa ngokuthi ngu-Ernest Sigogo. Ugwalo lwalusithi Gudlindlu mntanami, indlela olwalubhalwe ngakhona lulotshwe ngakhona le ndlela uteacher wayesifundisa wayelubala ngakhona kwangenza lami ngaze ngathula ilukuluku lokuthi madoda kambe ngiyomnye umnyaka lami manga kanjani ngikwazi ukuthi mhlawumbe umuntu eyenza into ecishe ifane naleyi. Yangizwisisa kodwa phela leso sikhathi ngisase ngumntwana osesecondary angithi ongu-form 3 ngisasemncane kambe ngazini ngokubhala ngathatha phela lami i-counter book ngabhala phansi lokho ekwakunjani kungifikele ngaleso sikhathi. Hayi okunye phela ngesikhathi nekuthini phela ngithi ngangingazi ukuthi into kuze izifike ekuthini lokuthi sokuthiwa lugwalo uyabona kwenziwani ngangisazi nje ukuthi ngibhale ku-counter book ukuthi phela nami ngilanda ama-publishing companies ngaleso sikhathi ulwazi lwaluluncane kakhulu kimi lami ngangisasemncane. Khona ngiyabonga ngoba iphupho lavela ngalowo mnyaka kodwa-ke lokho kwakuvelile ngalokho mnyaka hayi la namhlanje leyo ndaba ngizange ngiphinde ngiqhubeke ngayo kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe njengoba siphila malithe laba khona ithuba sengayibuyelela ngibe sengibuya-ke ekuthini-ke ngize ngithini mina sengiqala manje entweni yokubhala. Ngicabanga ukuthi ngiqale-ke lapho bese kungumnyaka ka-2015 yikho zananzelela khona ukuthi into mayivele ikhona kuwe isuke ikhona. Ngikhumbula ukuthi ngithe mina istory saqala ngo-2003 kodwa-ke ngize ngaqala ukubhala kahle sibili ngo-2015 kodwa kwathi ngomnyaka lo 2006 lo 2007 ngangisenza i-A-level eTsholotsho High. Okwakusenzakala laphana mangabe senza eTsholotsho High ngangisenza ama-arts so isiNdebele was part of ama-subject engangiwenza. Indaba yokuzibumbela ngendlela engangiyibhala ngayo ngikhumbula isikhathi esiningi abaningi engangifunda labo babefundiswa ngendaba yokuzibumbela ebhalwe yimi ukuthi ibhalwa njani. Wena kusho ukuthi lento yokubhala yokuba creative lento yokudlala ngosiba yayivela iphila ngaphakathi kwakho yize nje ngoko ngafika ethubeni lokuthenini uzibonakalise noma mhlawumbe uveze ubuciko bakho but kodwa yayivela iphila lento le ngaphakathi kwakho. Yayiphila ngiyavuma ukuthi yayiphila. Enye into eyayisenza mhlawumbe ngikwazi ukuthi ngibe creative kwesinye isikhathi mhlawumbe omunye umuntu azabone lokho engubhalileyo kungcono kulabanye abantu ngangithanda ukubala ama-novel. Ayikho nje inoveli ongayicabanga esiNdebele ebhalwe ngabalobi bakithi besindebeleni engazange idlule ezandleni zami. Wakusenzakala kanje-ke ngizokuveza phela ngithi vele into eseyadlulayo. Mina kwakuthi mangabe kuyikuthi mhlawumbe kule noveli noma isetshenziswa igroup ephambi kwethu mhlawumbe njengoba mina ngisithi ngaqala ngingu-form 3 ukubona ukuthi ngiyakwazi ukuthi lami ngenza into yokubhala. Ngizathi mina ugwalo ngalubona lungolwakho master. Sengizalutshontsha-ke lolo gwalo ngilubala overnight endlini. Ekuseni bese ndlubisela lapha enjani endluthethe. Angeke ngithi ukuthi kwakuyibusela lokho. Kwakuyikuthatha ngoba mina ngangifuna ini ulwazi. Yonke nje into ethiwa yinoveli yayithi ngadlula phambi kwamehlo ami ngiyithathe ngiyibala sengizayibisela-ke following day. Nxa-ke wena ukubangane uyayidinga impela uzathi hayi maybe ngimisplaceile kusasa ekuseni uzayithola isikhona lapho ithiye kunyabe sengiyiqedile. Hayi ngiyazwisisa Ncube ngiyazwisisa. Emveni kokuthi mhlambe uqale ekubhaleni amabhuku lapho wawuke wabakhona mhlawumbe umuntu ophilisana laye noma mhlawumbe umuntu osondelene naye owenza lo msebenzi noma mhlawumbe kwakuyikhona lokuthi uyafunda ezinye ingwalo esezibhalwe ngabanye abalobi abaphambilini then ubusuthatha ubuciko bakhona lawo ubona ukuthi okay indlela yokusebenza mhlawumbe ukubhala mhlawumbe kuhamba kanje. Angingeke ngitsho ukuthi kulo muntu mhlawumbe enganisondelane laye owayekwenza lokho noma okwakusenzakala kwakuluthando olwalukhona kimi njengoba ngisitsho ukuthi inoveli wawuthi ungayibeka laphana ngiyithathe ngiyibala ngivuke ekuseni ngiyibisela la ngiyithethe khona mina ngandidinga more ulwazi uyabona njalo ngandidinga lobuciko kwakungichaza ukubala ingwalo ezihlukeneyo njengoba ngike ngakubalela ngabo Ernest Sigogo angibale zabo Ezekiel Hleza umfuleni wezinyembezi omzila ulandelwa
ukuthunjwa kosuku zonke nje lezi ingwalo kubalela ingwalo vele ezadumayo ngesikhathi sazo. So ke ukuthanda kwami lokhwana ukubala ngicabanga ukuthi kwakunginika more of ubuciko ekuthini lami ngithi nxa ngabe sengisenza okwami uyabona. Kodwa ke ngidlule lapho uthe ke manje nxa sekungu-2015 laphana yikho la engaqala khona ukubhala inkondlo. Bengifundisa kwesinye isikolo njengoba ngike ngatsho nje ngike ngafundisa ngaba utitsha noma nje namhlanje ngingasengutitsha kodwa ngike ngafika impela esikolo ngayigqoka impela ithayi lami ngahlohla uyabona ngaba ngutitsha noma ngazange ngiyeke ecollege ye teaching kodwa esikolo ukufundisa ngafika. Leso sikhathi ke ngangifundisa isiNdebele kuleso sikolo kuthiwa kuseMathula. Ngaqala ukubhala inkondlo. Lezi inkondlo ngangizibhala ke bese ngizinika abantwana besikolo ukuthi baziperforme ngelanga le kuthiwa i-prize giving day. So kokwenzakalayo lelo langa ukuthi one of inkondlo engangizibhale ngambhale nje inkondlo ye-HIV yaperforma ngumntwana ye-prize giving day. Wakhanya ukuthi phela ngithi kwakulezikhulu ze-education. Kwakulezikhulu ze-education ke omunye wabo wasesithi no akusomntwana ongabhala inkondlo nje ebuza uyedi. Kathi ngubani obhalela wasesithi hayi khona utitsha okwenzayo. Wasesondela kimi lwana umuntu ke inkulumo yethu noma ingazange ihambiye ngaphi kodwa lokwana kwanginika isibindi kwangitshengisela ukuthi okay kusho ukuthi nami lento engiyenzayo isingaba yinto mhlawumbe esingasetshenziswa njengogwalo njengani ngoba nganginanze nxa umsebenzi wami usubonwe ngomunye umuntu osezingeni eliphezulu ngikhuluma ngabantu ababephethe i-district yeCholocho leso sikhathi ku-education. Yikho okwangenza ngabona ukuthi hayi mhlawumbe lami lokho engikwenzayo kungawenza umehluko emphakathini. La engaqala khona ke ukubhala inkondlo ngase ngisithi ke sengivula ke ipage leFacebook umnyaka olandelayo ngo-2016 kwase kuqala ukungichaza ukubhala ngithi nxa ngibhalile ngifake laphana kuFacebook sengichazwa phela ukuthi abantu bayalandelela laphana bafaka ama-comments abanye bafaka amanye ama-comments abayewafaka ayesathi sahluke silandela. So kahle amandla akho okubhala wabona lapha ekuthenini laba babe izikhulu kwezemfundo akwazi ukuphika inkondlo ukuthi no man lapha kulesandla somuntu okhulile wasisandla somuntu. Nansi into eyanginika isibindi. Uyabona leyana yangenza ngami isibindi ngabona hayi phela uyabona manje nawe ukuthi kunento oyenzayo uyithola isibonwa ngomunye umuntu okulevel ikhatshana lawe usunanzelela ukuthi hayi ukuthi kune something laphayana uma ngingaqina ngakho lokho kuyinto ikhona into engenzakala. Alright, hayi siyezwa lapho Ncube siyezwa kakhulu futhi. So awungeleke ngifuna ukuzwisisa la emva kokuthi usubonile ukuthi nawo amandla akho ayabonakala wahlala phansi ke wathatha isinqumo sokubhala ibhuku lakho lokuqala. Ngathatha ke ngabhala ke ibhuku lami lokuqala. Kunenge ke okwenzakalayo ngize ngibhale ugwalo lwami lokuqala. Ugwalo lwami lokuqala isihloko salo sithi sona ilifa lezithutha lidliwa ngabahlakaniphileyo. Ugwalo lolwana ke isihloko lesiyana ngathi mangisifaka ngizokutshela nje enye into eyisecret noma nje sengiyikhuluma. Ngathi ngiqala ukubhala ugwalo lolwana ngangilubhala lungathi ngilugwalo lwesiZulu. Alright. Ngike ngahlala eGoli. Kwesinye isikhathi nxa ngiqeda isikolo lapha ngiqeda i-A-level ngike ngahlala lami eGoli. Akathi ke mina ngaba lethuba lokuthi ke mase ngangale eGoli. Angihlala onke eJohannesburg leyo noyazi yedumileyo. Ngahamba ngaze ngafika eKZN. eKZN phela kwaZulu Natal uhlala lamaZulu qho. Abayibo impela abakaChaka noMzilikazi noma namhlanje ungabezwa bethi bona abasazi thina bakaMzilikazi babe bezikhulumela nje. So ke kuhlaleni kwami lalabana abantu ngase ngifunda more of isiZulu. Ngithe mangiqala lelani ibhuku ngangichazeka ukulubhala kakhulu ngani ngiyame kakhulu kusiZulu ngoba lalithiwa ifa lezithutha. Abantu bakithi bangigxeka kakhulu ke ababengazi bathi kade wenzani ubhala ugwalo lumnandi kangaka olubhala ngesiZulu wena umuntu wezindebele. Yikho ke ukuthi ngize ngitshintshe isihloko sensithi ilifa lezithutha lidliwa ngabahlakaniphileyo. Ugwalo engikhuluma ngalo ngicabanga ukuthi lukhona lapha. Ngithanda umhlolo ngoba yikho lapho
engavela khona la waqopheka lapha kumlando. ya indaba yaqala lapho. Hayi ke babukeli, hayi umlobi wethu esimphethe lapha ubuye nobufakazi bakhe bonke buphelele. Asikhulumi asiphelele ngokuthi kukhona ibhuku elithi ifa lezithutha. No, siphethe labo ubufakazi. Ilifa lezithutha ledliwa yizihlakaniphi. Buphelele bonke ubufakazi. Siqala nje kuqalani komlando, ukuqopheka komlando kuphuma ibhuku lokuqala. Nathi ke ibhuku lakhona lonke ngicabanga ukuthi liyalibona, ongakuthi ukuthi mase ngako Facebook lapho uyolandela ipage lakho ubhuti uzothola yonke imininingwane iphelele. Libhuku lakuqala leli. Yeah. Liphuma waphi umnyaka? Ibhuku leli liqala ukubhalwa ngo-2015 kodwa lize laphuma ngomnyaka ka-2018. 2018. Alright. Phume nje mhla ka-20 November ngomnyaka ka-2018. Alright, usukhiphile ibhuku lakho usulonjile ibhuku lakho lakuqala. Wamukele kanjani ebantwini abafundi ingwalo sakho ngokubona kwakho? Uwezwa bekwamukela ngezandla ezifudumele noma mhlawumbe bekunikeza uthando noma bekunikeza attention noma mhlawumbe kukhona izinqushunqushu wahlana lazo noma mhlawumbe nama comment abantu bakhuluma kuba abanye bekani bachothoza abanye bayancoma? Waphathe kanjani? Wamukele kanjani nje ku-audience yakho? Engingakutsho wena mfowethu njengoba ngitshilo ukuthi ngathi phela sengiqalile ukubhala inkondlo. Sengiqala ukubhala ugwalo, ngingathi yikho la ngaqala khona ukuba active kakhulu ku Facebook. Ngaze ngavula ipage elalithiwa ingwalo ezingasoze zabona. Angithi. So ke okwakusenzakala laphana uma ngabe ngifaka ugwalo lolu, abantu babeluthanda indlela engangilubhala ngakhona. Uma beluthanda laphana bafaka ama-comments baze batsho futhi ukuthi hayi awukhiphe phela i-hard copy, khipha mpela i-hard copy sizaluthenga. Lento engiyikhulumayo abalobi abaningi vela banokufaka ingwalo zabo ku Facebook kumbe ku WhatsApp bazokutshela into leyo. Kodwa phela okwathi nxa sekwenzakala ukuthi uma ngabe usulukhiphile ugwalo mhlawumbe mawuke wathola abantu abangafika 500 bonke abarecommend ukuthi hayi khupha ugwalo luzathi nxa usulukhuphile soluthenga. Hawu maze lukhona ugwalo luthengwa abantu abawuthenga. Hey, nasi indaba. Nasi indaba. Kuthiwa babesithi icula qhawe sizokweseka. Batsho njalo bathi icula. Beyazi bengakukhupha eqenjini mhlawumbe usebenza eqenjini elikhulu. Bakubone lapho mhlawumbe uyigidangoma mhlawumbe uyini. Kuthiwa hayi. Bathi bona mase lingale selisosa inyama. Uyabona selitshaya inyama laphana bathi icula mfana sokweseka. Sikhona. Bakukhuphe kulelo qembu osebenza kulo. Bathi izimele sokweseka. Uma usuwedwa hayi indaba yakho ngiyakutshela Nkosi yami. Hey, ilokho kwenzakalayo mina mangibhala lolu gwalo. Kuthiwe uyabona leso sikhathi nxa ngangibhala lolu gwalo ngifaka ama-chapter abantu uyabufaka iziqephu ngeziqephu. Uthole mhlawumbe isiqephu sishayele impela size sifike kobo 300 ama-likes. Ama-comments agcwele wonke lawa. Bonke laba abantu bathi njani? Khupha lolu gwalo. Kube i-hard copy. Nxa solu-hard copy sonjani? Soluthenga. Soluphumile phela ugwalo. Nanti ugwalo solukhona. Bakithi susiya lapho futhi ku Facebook. Ugwalo nanti soluphumile. Hawu lapho kade uthola ama-comments khona kuba u50 usuthola ngo2. Labo abangu2 bakutshela ukuthi hey mfowethu isimo sibi. Alisathengeki. Hayi ibhuku alisathengeki kodwa selikhona. Hey, nakho kunye futhi babukele sothanda ukuqinisekisa indima yokuba ku-arts le ngemibono elisinika yona egcineni kwakhona ukukhuluma kungafani nokwenza. Kunzima kakhulu kodwa ke awuzange uphele amandla. Angizange ngiphele amandla master. Bengifele ngithi ngizoya lapho mfakathoma abalandeli bami angeze bayithande le nkulumo ngoba njengoba ngisitsho ngiyenzela ukuthi mhlawumbe lo munye umuntu abone ukuthi indlela yokuba ngumlobi njani. Kodwa ke njengoba phela ngithi ngikhuluma ngento eyenzakala ngo-2018. Hayi okwamanje siku-2024 mfowethu. Umama ngathi mina abantu abazithenga ingwalo bengalu into ongazibone. Laba bakhona njengamanje noma besingakafiki lapho mina ngiyakwazi ukuthengisa amabhuku, ngiyathengisa ama-t-shirt,
ngiyathengisa amakhephu unokuzibona nje izinto zami zigqokwe ngabantu. Yazi So ke ma bengangizwa labo namhlanje ngisithi mina ibhuku lathengwa ngabangu 10 bazozonda, kodwa ngikhuluma ngaleso sikhathi ngomnyaka ka 2018. Yebo siyakuzwa bhuti. Wathi ma usubonile ke indlela abakwamukele ngayo abantu bekweseka lapho ku Facebook beletha imibono yabo bethi hayi sicela i-hard copy, wakwenza lokho ababekucelile isicelo sabo samukeleka, wawenza ngendlela ufisa ukuthi ubanelise labo bajabule ngaphansi kwabo, kodwa wathi ngoba ngento different, kodwa wathatha isinqumo sokukhipha futhi elinye ibhuku lesibili. Ngizokuvezela okunye okade ungakwazi. Bengakafiki lapho mina by profession ngingunesi. Ngingunesi impela, imenesi ngiphinde futhi ngaphinda ngakhula ekubeni ngunesi kwami ngenza okunye ngagcina senzenza ukuthi ayimidwifery. So umnyaka lo engikhuluma ngawo ka 2018 umnyaka lo ngikhupha lolu gwalo nje ngiyafunda ngisesikolo ngisempilo. Alright, for nursing. Ngiyazikhulisa lami njengonesi. Alright. Leso sikhathi ke ngakhupha ingwalo ezingu4. Ngabhala ingwalo ezingu4. Ngomnyaka ka 2018. Kodwa ngakhupha lwabalodwa lolu lwabayi-hard copy. Kodwa engazibhala lo mnyaka ka 2018. Zazi uzombambela wena lapha. Ngaqala ngalolu oluthi lifa lezithutha. Ngalandela ngaleli okuthi okulempondo akufihlwe emgoleni. Wonke ngiwafaka ku Facebook lo mnyaka angithi 2018 ngilandele ngaleli elithi kuba lo munye alilandi umnyaka ka 2018. Ngizosazokuchazela ukuthi lo lwabhala ngayiphi imandi, lo lwabhala ngayiphi imandi, ngizogcina ngaleli lo mnyaka ka 2018. Hawu ngoya kodwa zonke lezi ngwalo zaphuma ngomnyaka wodwa. Ngithi ke mase ngenze njalo angithi sengikhiphele lilifa lezithutha. Sokusithi ke phela angithi mawusebenza lawe uba labanye abantu mhlamba baba ngama advisors akho abaseduze lawo abanye beyifamily. Angithi omunye bese sithi no Pastor njengoba siyalibona ilifa lezithutha kodwa siyakwazi ukuthi usuzibhalile leziyane ezinye akume ukuzikhipha uthi every year ukhiphe olulodwa ukuze phela unike leli thuba lokuthi luphefumule ubone ukuthi lwenza njani emarket. Yingakho ke sengikhipha leli ngo2018 ngabeka leli lalingelesibili kodwa ngalibeka ngathi hayi leli mani uqala ume wena ngizabona ukuthi nizakubona nini. Ulimisa lapho ku Facebook laselikhona. Ku Facebook selike lafakwa. Alright. Selike noma lingaphelanga kodwa akuthi ku Facebook akufakwa wonke. Kuyafakwa ama-chapter la ugayo ayenza umuntu afuna ukubala. Kuthi nxa indaba isifika kwavuthwandaba isimnandi sokumiswa angithi. So ke ngikhiphe lolu bese ngikhipha leli lilandelayo. Kodwa uzokhumbula ukuthi into engichaza leli libe ngelesithathu. Kodwa selikhupha li-hard copy ngo2019 selisiba ngelesibili. Sokusithi ngo2020 sokukhitshwa leli LS4. Kungani ngikhipha lezi ngizibona zingani yizo ezifunwa kakhulu ngabantu. Sokusithi ngomnyaka ka 2021 sengizokhupha leli kodwa ngokubhalwa lilama leli lifa lezithutha. Injalo indaba yakho. Hayi siyezwa Ncube ukuba jabulisa kakhulu abadlali bakho noma mhlambe ngithi abalandeli bakho. So wala amanisa lamabhuku ngu4 wagcina ngo2021. Ukhiphe wamabhuku wabhala ngo2018 sisa. Yebo la ebhalwe ngo2018 akhithwe selandelana kwaze kwathi 2021. Kodwa phela kusika ukuthi ngangimile ngangisebenza nisenzela amanye leli labhalwa ngo2020 kodwa lakhithwa ngo2022. Libhalwa la leli lithi imfihlo yomdeni ngomnyaka wodwa ngomnyaka ka 2020 kodwa leli lize lekhithwa ngo2023 kodwa lakhiwe ngo2020 ngomnyaka we lockdown. Hayi siyawuzwa umlando Ncube. Ekuqhubekeni kwendima yakho yokubhala lapha senginanzelele ubunzima kumbe ngithi ubuhle lobubi bezinto ohlanganelazo. Kodwa ke into enhle ukuthi wakukhangela lawo ngomqondo ohlakaniphileyo ngoba vele eqinisweni kule tennis ka left kule tennis ka right. Kunjalo.
and ukuhlala kwelika left enyaweni lwakho akusho ukuthi lelika right lizohlala ngokufanayo kunjani. so kungenzeka kube isize oyigqoka usize 7 kodwa kube ukuthi usize 7 ka left uyakulimaza usize 7 ka right uhleli kahle kunjani. kodwa akusho ukuthi omele ulahle lotho ezoliqoka linjalo ngibona ngathi yilo umqondo wafikayo uthenini ngaze bethi khipha qhawe sokweseka bajike kube ke into different awuzange uphela amandla waqhubeka. Alright Ncube, siyezwa lapho umlando wakho siyabona ukuvela kwawo, siyayibona indlela yakho yokuhamba sosekuqaleni kwebhuku lakho uzofika lapha. Usubhaleleke la amabhuku ngo-2020. Ufika nini umqondo ukuthi uwapublish maybe njengoba sithi sizwe ukuthi uwapublishe ngo-2022? Awungitshela ukuthi inhlelo zakho zazithini phakathi kwalesi sikhathi lesi? Bathini abalandeli bakho phakathi kwalesi sikhathi ulinde ukuthi uzoyepublisha leli ibhuku? Usho ukuthi okwenzakalayo ukuthi angithi ngiyathi ukuthi umnyaka lomnyaka kumele kuphume ugwalo olulodwa. Yeah. Uthi ukuthi umnyaka othile like u2018 ngangihamba lelifa lezithutha. Yeah. U2019 sengikukhuba lomnya lilandima. So ke uma seku2019 akusiko ukuthi lifa lezithutha selifile. No, asehamba emabili. Yeah. Sengiwaphusha emabili. Lapha sengiphusha ama hard copy. Yeah. Kodwa mangiphusha ama hard copy la amabili ku Facebook ngiyaqhubeka ngiyabhala. Angimanga. Sengibhala lele linye lingakakhithwa. Uthi ugwalo lwakhona luyabhalwa lapha ku Facebook kuyabe ngani ngumuntu lwana angithi uyazuthwa umfula uzwa ngogolo. Yebo. Lapha kuyabe kutestwa ukubonakala ukuthi storyline lesi abantu bayasithanda yini. Lapho kungani kudinga ulungiswa khona ngizokutshela enye secret ongayaziyo ngemfihlo yomndeni. Imfihlo yomndeni yaba lezihloko ezintathu. Alright. Ukuze lese sithi imfihlo yomndeni ngesesithathu. Ngo2020 ugwalo lolu lwaqala kuthiwa iziga zomhlaba. Alright. Manje mangithe iziga zomhlaba ngibhala laleli lithi izilingo zomhlaba. Kanti futhi mangisenza lapho kulenye iproject engiyenza aside labanye abaloli okuthiwa umhlaba wenkohlakalo sengibona ukuthi hawu i-title yomhlaba lo ingani sinengi njalo kulomhlaba sengiyitshintsha imfihlo yomndeni. Right. Uma ngiyitshintsha ngiguqula ngiyibize ngokuthi ibizo lomntwana liyakhuluma ngoba kumfihlo yomndeni angazi mhlawumbe wake wayibala kumbe kanjani. Wonke amabizo asetshenziswe lapha yana abelomutsho. But ngiphinde ngizwa ngani man ayilasisindo leyo ukuthi ayingisuthisi mina ngedwa leyo ukuthi ibizo lomntwana liyakhuluma ungathi iyaphephuka isihloko sakho umuntu mhlawumbe ngaleyisa angithi ekucineni ngibe sengicabanga ukuthi hayi phela vele yonke into eyenzakala lapha involve ifamily ethize bese ngisithi imfihlo yomndeni. Hayi ngiyayibona i-creativity yakho lapha Ncube, ngiyayibona sibili. Hayi ujule kakhulu ngisho ukuthi unzima vele kule ndima le uzima ngiyabona. Hayi lokho sengikuzwa ngawe ngakwazi. So ususithathile isinqumo manje ngoba sesilapha kwimfihlo yomndeni, ususithathile isinqumo sokutshintsha isihloko sogwalo lolo so iletha lapha kwimfihlo yomndeni. Awungitsheleke ukuthi mhlambe ngifuna ukuzwisisa kahle ukuthi nini ithemu lesinikwe leli bhuku leli wathi uma uyikhangela wayibona manje leyi iyasiletha isithunzi sebhuku leli ngendlela engifuna ngakhona. Uyabona okwenzakalayo vele kuleli bhuku lemfihlo yomndeni. Kunama secrets akhona lapha yana. Uxolo ngoba sengubeka ngoluka Queen. Phela kwesinye isikhathi oluka Queen lwenza udaba lwakho lufike kahle ebantwini. Kathi kumele sisebenze isintu ngoba singabantu besintwini angithi. Kulolwana ugwalo vele lona ukuze nje kube logwalo wenzakala into eyayimfihlo efamilini kuthi ukuthi yenziwa ngomunye umuntu wefamily leyi ongu-auntie walapha ekhaya ongubabakazi nguye umqali wendaba nguye oqala indaba oyenza into ayifihlela abanye abantu abafowabo kanti lento
imfihlo yakhona iyahamba iziwelele kuthini lalapho sokungani sokuqala ukudiscover ukuthi kwaba lemfihlo la yenalo uma idiscover onguye wayenzelwe leyo mfihlo naye wenza okunye futhi okuba yimfihlo nabantwana bakhona bazalwayo banikwa amagama avela akhulumayo lawa yimfihlo afihla ulutho oluthize yikho ngabona ukuthi manje sithi imfihlo yomndeni hayi isihloko sakhona sifike singene sithi khoxo. Alright, hayi ngiyezwa Ncube siyakuzwa and ngithi ngiyananzelela leli bhuku leli selidlala indima enkulu kakhulu ngoba even sizahamba sisifike ekuthatheni kwakho isinqumo sokuba yenzela ke ifilimu leli bhuku ngoba nginanzelela sesilibonile ibhuku leli phela kuma social media abanye thina mina njengami mina ngokwami hayi kuba lezi ngwalo Ncube akwangihlula even nama set book esikolo ngakithi khaf yabona so kodwa kuthi sekufika esimeni sokuthi sokusiba imovie manje awuhlukani lefoni inoveli yami ifoni ihlala khona lapha nje ubona nje ngisima sisemsebenzini kodwa ikhona la siyabona le ngiyayibamba ke le usuku lonke siyabona ngiyabona so mina ukuqala kwami ukulazi ibhuku bengilazi kodwa ngazi likhuluma ngani ngangaze ngilibale kodwa kuthi sekufika ekuthenini selibukelwa ke manje hayi ngavele ngakhona. So awungitshele Ncube ukuthi uhamba uzefika esimeni sokulenza libe yifilimu ibhuku leli ibe njani indlela yakho uthini umqondo wakho vele ithini inhloso yakho uqala ekuthenini ufuna libe yifilimu? Hayi ngizokubeka nje kanje kuthi ukuthi mhlawumbe ukubhala kwami ukuloba kwami uma ngithe nje ngaluloba kahle nje ugwalo lwami abantu abalulandelayo abalubalayo basuka balubone mhlawumbe izehlakalo indlela ezilandelana ngakhona uzwa kuma comments omunye sithi hey ungathi ngibukela ifilimu ungathi ngibukela iTV uyabona lento ngaqala ngiyithola mina epage lami nje ku Facebook mangifaka ikakhulu ilifa lezithutha ngifaka ikhuba lomnyalandimi even logugulozani ugugulozani ngakuthola ke kakhulu lokho lihambe leliyana ilifa lezithutha lize liyefika ku Skies Metro FM ngo-2020 lapho ke bafona abantu emsakazweni ukuthi hayi lolu gwalo siluzwile lumnandi luyahlabusa luhlaba umxhwele kodwa thina isifiso sethu mlolo besifisa ukuthi ngalento uyadinga abantu mhlawumbe ba-acte elokho kubhalwe lapha kuze kube yini sikubukele ku TV kumabona kude hey ngase ngafika awuthi ngakuba umlomo awuqhubeke umbuzo emfuna ukubuza wona so ke uma kuthe kwabanjalo ke hayi leso sikhathi ngamandla engangilawa emafitshane noma phela bengisizwa abantu betsho kodwa hayi ngizama ukuthi nguthathe la mqondo wakho kodwa kube nzima uhambe kuze kuyefika kathi soku 2023 leso sikhathi manje lakho soluhambile lo lothi imfihlo yomndeni wafika ku Skies Metro FM still ngithola the same recommendation bonke abantu bathi lolu gwalo lubukeka nje lungumdlalo kwesinye isikhathi lungaba mnandi kakhulu mangabe sesilubona laphana sesibona uMasombuka sesibona uNkiwani sesibona uSecret uyabona leso sikhathi manje ngiyabona ukuthi hayi phela lento le iloku ihamba iyafika ngiyabona ukuthi kumele ngelinye ilanga nginjani balalele laba bantu abayikhulumayo hawu phela uyabona empilweni mangabe uhamba mfowethu uNkulunkulu uyakwazi kwesisikhathi ukuthi akuvulele lapho kuvalwe khona kuthi uthe Tsholotsho laphana phela njoba ngiyathi Tsholotsho bakhona abafana laphana laba benza lokhu lalokhu benza umusic sengihlangana lalo umfana bathi umenzo omuhle umenzo omuhle ke umfana ke uyasebenza laphana uyazenzela la umusic wakhe uMaskandi kade eceleni umuntu nje oyaziwayo ngathi ucameraman laphana eTsholotsho kuyashutwa uyabona athi hayi no mdala njengoba wena usithi wena ule story ngila equipment ulomngani wakhe uCubic angazi kumbe uyamazi uPrecise so ke kodwa ngiyababona nje laba bafana bathi bona hayi mdala wena buya lana le story thina sibele equipment ulwazi silalo into lesinganjani singayenza kube nzima phela into le angikaze ngisebenze lawo la amajaha manje ngiyaqala nje ngiyabazi bona ukubabona nje kodwa ayikho nje into esihlanganisayo etheni ngiyazi nje ukuthi ngabafana laba benza into zani ze-arts kodwa akwaze kubele anything esesike sayenza sonke ngiphinde ngibonge ukuthini mhlawumbe ukwenza kwami ibook launch engayenza eTsholotsho ngilontsha lolu gwalo mhlawumbe kwayenza ama relations ami
lawo la majaha ngani iyaqina impela. So manje nxa beloke labo beqhubeka laphana ukuthi hayi mdala wena yenza so dinga ke alright abantu aba-actayo ngize ngithi hayi manje ongasikufa ikuphi ake ngithi nginjani lento mhlawumbe laba abafanele abayichosi kulento something esinganjani esingayenza yikho ukucina ke sengisithi mina hayi ngcono sisenze nini ama-auditions sidinge nini injani abantu abazo-acta lento phela uyabona uma uqalisa ukwenza into ongakazi uyenze uyabe ungalasibindi i-confidence usukungelayo mina ngangathembi vele lokuthi ngizathi ngibiza abantu kuma-auditions kubuye kodwa for your own information sehluleka lokuba auditiona bonke abantu ababuya babe over 40 ngase nginanzelela ukuthi italent likhona ezwane kodwa abantu bavalelekile abanye amathuba njalo kawekho awatholakali mafitshane so mangabe sokuthe kwatholakala ithuba elinjalo hayi abantu benkosi baziveza impela senza ama-auditions sasibe lenhlanhla ke sasibize uSpikile umzulu kagogo lo noku-acta kuMadlela hayi wayeyi-guest yethu ke lelo la ngawo babuya abantu senza ama-auditions impela hayi sayibona i-team yenziwe i-team eyagcina impela isi-acting Mfihlo Yomteni noma abanye bengabuyanga kuma-auditions babehamba beloke bejoyina abantu beloke besizwa ukuthi hayi kulento enje yenzakalayo saze sayenza ke Imfihlo Yomteni. Umbuzo wami engilawo nakho Ncube umbuzo wami uthi wona ukhipha leli bhuku elithi ilifa lezithutha lidliwa abahlakaniphi bathi bona abalandeli bakho sifuna i-hard copy sizoyithenga wayikhipha i-hard copy kwathenga abangu-10 wayelisade the bayifuna i-hard copy ba more than 400 sebeletha umbono ukuthi sifuna imovie awufikanga yini wamqondo ukuthi laba bantu laba ngizorana ama-expenses lapha besithi la ngishoot imovie le ngidinga i-crew ngidinga abantu abazo-acta and abantu ngabe ubabiza phela they are expected to get something awufika yini umqondo ukuthi abantu laba njengoba bethe bona bafuna imovie sengiqala ukuyenza le project ngizosebenzisa izimali zami ekugcineni bayekele ukuyobukela lowo msebenzi ku-YouTube ngicine futhi sengirana i-loss. Engingakutsho ukuthi phela uyabona nxa sikhuluma ngo-2024 lo-2018 kune difference ye-6 years eminyaka. Umuntu uyakhula kwi-industry angithi okwakukhona ngo-2018 hayi akuseyikho khona manje ngo-2024 eqinisweni ngiyabe impela ngiyabaphoxa abantu abalandela umsebenzi wami uma ngingathi ngabawuthengi ngoba uyabona even lapha nje eTholotshe Center la usungahamba lapha uthola abantu bebhali gqoki izikipa ezinye ezithiwa Imfihlo Yomteni siyabona mhlala ezinye zithi ingwale omunye waze wathi kathi lezi zikipa ziyaholiswa yini engakwazi ukuthi umsebenzi omunye ungahamba lapha esibhedlela la engisebenza khona hayi nxa mhlambe kulama service day kulandani uthola nje abantu bezigqokile nje bonke nje abantu inenje lizigqokile uzucabanga ukuthi mhlambe baziholisiwe kade hayi bakhipha imali bazithenga so ke ngingakutsho ukuthi yebo khona vele ngiyabe ngisazi ukuthi akusoze kuhambe ngendlela emfisa ngakhona kodwa hayi i-confidence yokuthi imfihlo izalandelwa ngangivele sengilayo ngoba abantu abalandela umsebenzi wami bebevele sebekhona i-support base ibivele isinjani isikhona so bese kulula ukuthi kwesinye isikhathi ngiyenze imfihlo nokuvelela futhi abantu nawusovelelile abantu labo sebebona ukuthi no ulwazi ubuciko ayebusebenzisa lapha ukuthi nini ilifa lezithutha lwabahla akuseyilo le aseyibo lobuciko osobukhona kuMfihlo Yomteni sokungezelelekile amandla ngoba umuntu uyakhula ngokuba sendimeni ukuhlala endimeni lokugena amandla. Ngizokubisela emuva kancane ekunye nje engingakutsho phela njengoba usitsho ukuthi umuntu uyakhula uyabona awami amabhuku engiwenzileyo ngingedwa alebizo lami angu-6 angithi kodwa khona amanye engiwenzileyo mhlawumbe kungama collaborations ngiwenza labanye abalobi lele ngitshele ngale lithi umhlaba wenkohlakala esalenza sasizibiza sisithi abalondolozi bolimi khona lenkondlo esalenzayo njalo esithi umthombo wenkondlo lalo sizibiza sithi abahayi benkondlo kanti ke mina vele njengoba ngithelo lwana ugwalo ilifa lezithutha lulomlando omningi lolwana ugwalo yilo engathi mina lwangihlakaniphisa ekubhaleni
ngoba after sengenzelo lwana ugwalo ngahlangana nenkinga eziningi kakhulu engingazibalisa impela kutshona ilanga kube njani angithi yikho lapho okwasungulwa khona ikhampani okuthiwa yi-IEZ, ingwalo ezingasoze zabona publishers ehambe yapublisha imisebenzi yabanye abalobi. Ngicabanga ukuthi ingwalo esengizipublishile zabanye abalobi ziyadlula mhlawumbe i-15 angithi. I think ngilethu nje ezingasizo zami lolu ngolomfowethu okuthiwa nguPhelelani Ndlovu, lwakhitshwa ngomnyaka ka-2019 angithi, ngwalapha eMguzana. Lukhona olunye oluthi inkunzi yomthakathi, lolu ngolokugcina engilwenzele omunye umuntu. Lo umlobi walo enguPrince Sibanda osenguye induna yabalandeli bami angithi. Yiyo induna yabalandeli, nguye organizer yonke imicimbi eyenzakala eGoli. Ungazwa ukuthi mhlawumbe ngihambe eGoli kule book launch, mhlawumbe kulabo get together kulani, yonke nje ama-function under i-IEZ umuntu owahlelayo nguye lo mfowethu okuthiwa uPrince Sibanda, ebambisene lo muntu engisebenza layo ngu-vice president wami uPatient uNdomiso Sokhela. Kanti laleli futhi elithi lifa lezithutha lalo lingelikaphelelani ngile 3 nje kuphela, kodwa ke engingakutsho ukuthi sengisebenzela abantu abaningi. So lokho ukusebenzisana labantu abaningi kwenza igama lami lahamba lakhula endaweni eziningi. Yikho phela okunye ngithi mina kunjani ukwazile lapho ukuthi kunginika amandla, kunginike nesibindi. Ngathi ngiqalisa ukwenza leli ibhuku ilifa lezithutha ngangeke ngibe laso isibindi sokwenza into okuthiwa ibhuku launch. Nokuma nje phambi kwabantu ukhuluma umuntu wena ngumlobi, hayi isibindi sakhona sasiyabe singekho angithi. Phela abantu bakithi kwesinye isikhathi abakithi uyabona impela ungabavekele ku10 mhlawumbe bagxe kulutho basole abayithatha ikhaphu ke lapho ngiyabavuma. So ke emntwini oyenza izinto ze-art special mawuqala ya ungakazi ufesane labo uyibona i-criticism yabo, kuyabe kunzima kwesisikhathi ukuthi ufesane labantu bakithi ngoba entweni yokugxeka hayi bakhona impela. Kodwa mina mawukhuluma njalo Nobe ngibuye futhi emazini okuhlakanipha kwabantu abadala bathi kayikho inkunzi evunywa endaweni yakubo. Ongakuthi mabeyenza i-criticism kumbe ukugxeka ngibuye ngibona ukuthi la amagama akho abadala ayaphila. Kodwa ke hayi ngiyabonga ukuzimisela kwakho, mina ngiyabonga ukuthi ubajabulisa abalandeli bakho ngendlela abajabule ngayo ukuze kufike esimeni sokuthi ukhiphele ibhuku ogcine ngayo. Alright, sesihambile kulo mlando lo ukhipha amabhuku, okubhala amabhuku, labantu osebenze nabo, labantu abayenze kwaze kwafika ekuthenini kube le company ethi izingwalo zasoze zabona publishers ikhule izifike kuleli zingekilo manje. Ngifuna ukwazi kakhulu umlando kumbe indlela osebenze ngayo ngoba masibala ibhuku leli kumbe ngithi mina njengoba ngiyibukela impilo yomndeni inabalingiswa abaningi. Uwathatha apha amandla okuhlanganisa abantu abaningi kangaka obadirect obayenzise lento ayibhalayo? Kuthini ukusebenza kwakho labo? Usebenze njani labo? Ufundene ukusebenzeni labantu abahlukile? Ngoba labo abalingiswa laba ngabalingiswa oqala kuyi-creativity yakho cabanga, kodwa wajika ukuletha ngoba physically kwayenziwa emehlweni abantu bekhangile. Usebenze njani labo bantu? Injani indlela yakho from ukuqaleni ukusebenza lo msebenzi uzukhiphe kube impumela nje kube khona kuma social media i-film le ibe njani indlela yakho? Awusilandisi nje ukuqaleni kwakhona ukuhlanganisana abantu sizwile lapha ama-auditions ukuthi wasebenza labo bani ospikiri. Ngiyazwisisa, ngifuna ke usithathe from lapho ukuqaleni ukusebenza, ubuhle nobubi ohlangane labo, ubunzima lokujabula libe nakho ukuze kufike esimeni sokuthi uphumele umsebenzi ube impumela. Hey ya hayi lapha ke sokunzima la sekungumqanso phela. Uyabona okokuqala engingakutsho mhlawumbe okwangenza ngakwazi ukuthi ngihlanganise le team kwesisikhathi ukuba honest nje to yourself, lokuba neqiniso nje ebantwini, ungazivezi ngenye ipicture kanti wena ngenye ipicture. Ngithe mangiqala ukwenza le project sisenza ama auditions
sahle sakukhuluma kwaba public ukuthi i-project yethu le is not funded. Ayila funding, isebenza at zero budget. So wonke umuntu owaye uya laphana esenza ama-auditions sasimtshela after ama-auditions ukuthi no, ma usayina le contract ukuthi wena uzasebenzisana lami, ibakwazi ukuthi uzosebenza this in voluntary basis ngesikhiwa, batsho njalo. Uyazinikela wena ekuthini uzasebenza lathi kodwa okwakathesi akula nzuzo ozayithola. Lathi siyazama, mhlawumbe lawe siyazama, kwesinye isikhathi sisenza kanje sesingakuveza lawe ebantwini. Ugcine mhlawumbe ususaziwa phela abantu ababebuye bezoyenza ama-auditions. Abanye bakhona vele babele phupho before kufika imfihlo yomndeni ukuthi ngelinye ilanga ngifisa mhlawumbe lami ukuthi ngibe yi-actor, ngifisa ukulingisa, ngifisa ukwenza lokho, uyabona. So umuntu uthe sezweso kuthiwa hayi kuthiwa kulento kule film yenziwa eTsholotsho wahle wathi 92. So lathi sahle sabakliye lamadoda la enganisebenza lapho omenzo omuhle. Sahle sakucacisa ukuthi lokho esikwenza njengamanje ungakhangeleli inzuzo. Maku ukuthi uze lapho ukuthini mhlawumbe usuthola umsebenzi kumbe kanjani, hayi siyakuxolisa ngoba kasifisa ukuthi njani sisebenze lawe kusasa sibe sesiba lani, sesiba le problem. So ukuba clear kwethu laphayana wasisiza kakhulu because sakwazi lokuthi abanye abantu ababeseceleni bekwazi ukuthi besisupport besixhase. Ngeke sikufihle kukhona usiso ose Australia bathi ngugugu ngakhona apha eTsholotsho komathibela, angithi wayesincedisa kakhulu uma ngabe sisenza lento esesiqalisa ukushuta. Uyabona kwesisikhathi uthola ukuthi indawo esishutela kizo kumele kuhanjwe ngezimota, kudingakala omali zabo fuel. Kunabantu abafana noMelu, khona umfana bathi nguMelu walapha eMahangule, nguye owayengi-offer i-transport wathi Ncube anytime ma ufuna ukuthi abantu bakho liye actor kwenye indawo imoto yabe khona, kodwa ukuthi izimoto ibe khona lawe zama ndoda ukuthi njani udinga fuel. So nathi sasikwenze kwaba public ebantwini ukuthi into yethu isethi zero budget. Owayefisa la mhlawumbe ezwa mhlawumbe kumthinta kwenye indawo wayesinika mhlawumbe i10 rand, mhlawumbe i50 rand, mhlawumbe $50, uyabona. So into liyana yayinjani, isiphusha. Then ke ku team yemfihlo uyabona imfihlo yomndeni indlela okwenzakala ngakhona namanje labana abantu bangathi sebeyifamily, kodwa for your own information ngingathi mina 75% of abantu aba-actor kumfihlo yomndeni ngangabazi. Abanye ngababona eTsholotsho kodwa ngangakaze babone vele. Ngangivele ngingabazi, iningi labo ngangabazi, babuya labo bebona iposter. Saqala ukwakha ubudlelwano khona phana, wakhiwa ubudlelwano ngenxa yokuthi phela vela into yabona itwaze kuthiwa imfihlo yomndeni kwakuyifamily. Abantu laba baqala ukubehave njengabantwana bomfazi, kwaba yifamily imfihlo yomndeni. Kwenzakala kanjalo. Yabona kunento ukuthiwa esasiyenza laphana uma ngabe sokuthatha soku-actwa before be-act babeyenza ama-rehearsals, uzwa abanye babekwazi ukuthi into zo-actor bethi hayi sezi-chemistry yokuthi sinjani sikwazi ukuthi sijwayelane lalo engi-actalayo. Ungakhangela iningi labo balutshwana waye-acte yedwa, uthola ukuthi i-story zakhona sabe simfune yedwa, babe befuneka mhlawumbe babili mhlawumbe bathathu. So lokhwana kwabenza bajwayelana kahle baba yifamily. Lami ngakwazi ukuba direct wonke umuntu wayelaphayana wayevele etshelwa nje straight ukuthi yonke into eliyenza la lilandela mina. Angithi noma yebo babembonisa lapha kodwa ngenxa yokuthi mina ngwakuyimi vele ngambhala istory, mina yeke vision vele ngangile something engangilayo ekhanda lami engangifisa ukuthi iphume kanje noma okunye kungaphumanga the way exactly engangifuna ngakhona, ngoba kunzima vele ukuthi ukuthathe from ebhukwini ubesukufaka to action, kodwa okuningi kwakuvelela kimi njalo labo konke ngangikutsho okuningi bangikona bekulanda ngincedisana la madoda ayishuta la ngisenjenza phela ngeexperience yabo ukuthi ayincube yebo usungabe ufuna kuphume kanje, kodwa mangabe sesishuta kuvumi ngale indlela mhlawumbe singakwenza ngani. So it was a teamwork thing, yabona, it was a teamwork thing, it was not individualized, kwakuyinto ye-teamwork. Yikho okwayenza mhlawumbe
sakwazi ukuthi sisebenze. Hayi siyezwa Ncube umlando nendlela yakho indlela osebenza ngayo labantu kusuka ekuqaleni kuyabonakala ukuthi khona kulokuhamba kuyehlele kuhamba kubuye kukhuphukele kanti ke bathi vele abadala kuba mnyama kakhulu mase kuzakusa ubelakho ukuhlukumezeka emsebenzini kwabakhona ungaphatheki kahle kodwa ke lokho kube yiyo amandla amakhulu kakhulu awenze waqina ngomsebenzi kwaze kwafika esimeni lesi engicabanga ukuthi manje ngoba sokuphumeke imovie ngithi film yaleli bhuku labanye phela bonanzelela asithi sonke sihambe isikole sabuya sonke sikwazi ukubala kunjani omunye sengalithola ibhuku nathi imali unayo impela ukulithenga kodwa ukuthi alifunde kube umsebenzi kodwa manje utheni nathatha ifoni yakhe angene ku YouTube afika search impilo yomndeni abese beka ifoni yakhe lapha le data la kazibukele so kulula kakhulu engicabanga ukuthi ngifuna usitshele ngomahluko owubonileyo ukukhipheni impilo yomndeni ezihard copy lekukhipheni ifilimu yomfihlo yomndeni ngifuna usitshele umahluko owubonileyo lendima yefilimu eyidlalileyo ebhukwini leli. Hey umehluko omkhulu wena mfowethu umehluko omkhulu impela uyababazela impela kumele ngobabaze ngoba ngicabanga ukuthi abantu ekade ngilabo besazi umsebenzi wami mhlawumbe bengabalandeli bengama followers ami bengazi nje njengomuntu obhalayo nje amabhuku ubhala khona lapho ngifaka ku Facebook senza ama hard copy ngithe mase ngiqale ukwenza le into yemfihlo yomndeni yefilimu ngithole abantu abaningi abatsha ekade ngingabazi uyabona ekade ngingabazi nakade singibazi kodwa sengibazi ngoba ngiyababona bayavela kuma social media platforms ami engiwasebenzisayo ngicabanga ukuthi ipage lami ngithe ngiqalisa ukufaka imfihlo yomndeni if ngingabambanisi belile 13,000 ama followers kodwa kade silile 21,000 Likhule kakhulu imfihlo yomndeni ine 2 months ngifakile laphana ngifake ku YouTube ngithe ngiqalisa ukwenza nje imfihlo yomndeni ngifaka laphana ku YouTube benginama followers awu 30 kuphela ku-account yami ade u-30 abantu akade belandela account vele bingasebenzi bingekho active kodwa kade abantu bangu-1200 bayakhula subscribers sefike la bakhula every basis everyday manje check ifoni yami ngiyabona bayakhula khula ngapha ku YouTube khule ngale ku Facebook okungitshengiselayo ukuthi bakhona abantu abayibonayo imfihlo yomndeni ukuthi iyabukeleka lokho ke ngizawuveza impela futhi ngiyaveza kungabazi ngoba ngabe mhlawumbe kuyikuthi siyenze imfihlo yomndeni kodwa yaphuma ingabukeleki mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngalana lendizanga lapha hayi ngoba vele eqinisweni awazi ukuphika umuntu ofihlwe ngamakhanda abanye abantu kulabaya vele phezulu kwakhona emasimini makulinyiwe lelo bele lingane likhanya lilaphethe abantwana abakhulu lizoqala ukuhlala zinyoni qala kunjalo ke Ncube hayi siyezwa ukuthi enene ifilimu idlala indima enkulu kakhulu ngicabanga ukuthi bebe mangathi sesiphetha Ncube ungababonga njani abantu mhlambe ababelisandla kumbe kukhona mhlawumbe amagama amazwi ofuna ukwazi udlulisa kibo abantu abangabalandeli bakho abantu abafake isandla ephumeni komsebenzi wakho abantu abakugqugquzele njalo ebuhle nasebubini bomsebenzi wakho osusela kwasekuqaleni ngoba ngiyazi ukuthi kukhona abalandeli bakho beqiniso ngaze kuthiwa bangu5 ngaze kuthiwa bangani bakhona abantu abasuke nawe wasekuqaleni iqhala lendima yokubhala amaphuzu lamanje abasesekhona endimeni le lokube ngabalandeli bakho ngamagama bani mhlambe kumbe inkulumo bani kumbe kubonga bani ongakusa kibo ngoba bezohlangana layo le film le interview lesiyenza lapha eKel Podcast magama bani ongawasho kibo mhlambe abenza bezizwe belomlukuluku lokuthi baqhubeke futhi kumbe bezizwe bebaleka kakhulu ekubeni khona kwakho ekweni khona kwakho endimeni yokubhala noma mhlambe ekutheni uzofika kuleli zinga okilo manje
Engakusho mfowethu ukuthi umuntu ngabantu. Umuntu ukhuliswa ngabantu. Ongibona nje ngikhula lapha entweni zokuloba. Angizikhulisanga mina. Hayi, ngikhuliswe ngabantu. Uyabona mfowethu ngikhula nje kanje njengoba ngikhulile nginje ku-industry ngikhuliswe ngabantu. Engingakuveza impela engeke ngikwazi ukuthi ngiqede lento ongakuvezanga. Uyabona kwesisikhathi mhlawumbe kungakumangalisa ukuthi kungani kusenzakala ngale ndlela. Zonke indawo lapho engikukhuluma khona abantu banokungisola ukuthi why uyabona. Ngibe nabantu abaningi abangilandela umsebenzi wami abase South Africa nabase Zimbabwe. Uyabona. South Africa impela ngingathi ngile support base yokuthi nxa ukuthi mhlawumbe ngithi ngiyayenza maybe book launch kumbe yini ngiyabe ngikwazi ukuthi before ngi-expect ukuthi kubuye abanye abantu engabazi amanye ama-faces engakaze ngwabona. Nginabantu bami mhlawumbe ngithi nje abawu-30 engikwazi ukuthi labo vele ngi-30 nje ngikufana labo nabanjani babo yibo abalandeli beqiniso labana abangigqugquzele kakhulu ekuthini noma ngathi nxa ngithi madoda ngifuna ukwenza lento yemfihlo yomndeni hayi kwaba le traffic eningi abantu bethi indaba uyenzele ekhaya thina yakwazi singapha uyabona izinto ezinjalo. Wonke umuntu wayefuna ukuba involved laphana. Ngikhuluma ngaba-followers ami labana engithi uma kuthiwa ngikhuphe ugwalo noma yikuphi noma mhlawumbe ngingabhala ugwalo olunjani oluqandayo luyali baluthenga baba ngabokuqala ukuthenga. Uma ngisithi madoda kule t-shirt engiyenzileyo this time ibhalwe lokhu lalokhu baba ngabokuqala ukuthenga. Uma ngisithi madoda kulogwalo lomnye umfowethu esilukhuphayo sifuneka lonke endaweni enje yibo abahamba belungisa ivenue. Uyabona labana abantu yibo abantu engingathi mina ngihambe labo lo engihamba labo lakathesi kwaze kwafika ekuthini kuze kwenziwe imfihlo yomndeni. Uyabona nje ekwakhiweni kwemfihlo yomndeni impela abafana ngizahlala ngibabonga amajaha engisebenzelayo. Uyabona umenzi ubalo cubic abafana babengale behind the camera. Uyabona basebenza umsebenzi omkhulu. Ngicabanga ukuthi labo lapha bakhona kumele bebe proud mhlawumbe ngokusebenzisana nami because mhlawumbe sebeke bawenza laba amanye ama project eceleni. Kodwa le project yemfihlo yomndeni cishe iuvezile umsebenzi wabo. Uyabona ukuthi umsebenzi wabo vele bona benza lokhu lalokhu ngoba imfihlo yomndeni ihambe yafika la kwezinye indawo ekade singacabanga ukuthi zinjani izafika khona. Kanti ke labo bonke impela abantu ababelesandla laphana abanye bejikela izimali besenza ndani abanye besibeka nje emthandazweni nawo Nkosi yami siyabonga. Sesifisa lokuthi mhlawumbe lento abayenze kithi phela beqhubeke benze labo abantu. Lo munye maye ngaqhamuka ne-idea njalo hayi bamamukele. Uyabona kanti ke kuma actors isifiso sami mina bekuyikuthi ingapheleli kumfihlo yomndeni. Kunjalo bayenze lemfihlo yomndeni babonakala besifisa ukuthi phela kulama production company amakhulu Nkosi yami laba babone simbone umunye ngelanga sokuthi uthethwe ngenye company eSouth Africa simbone siphuma ku DStv. Mhlawumbe uthethwe ngenye company yabona apha koBulawayo simbone. Uyabona isifiso sethu because mawungabe usenza into usebenza labantu kumele yonke into esiyenzayo isikhulise sonke kungahlali ukukhula njani umuntu oyedwa. Kuyisifiso sami nje lapho. Hayi siyabonga kakhulu Ncube. Hayi ngicabanga ukuthi mhlawumbe mawukuthi khona babukeli imibuzo elifisa ukuthi libe yazi kumbe elifisa ukuyibuza ubhudi lapha uzalilethela obala ama social media pages akhe konke lapha atholakala khona zonke inkundla zokuxhumana uzolitshela nje ukuthi limthola njani liqhumana la njani ngoba sisho nje ukuthi ukhulozo abangaka akazikhulisanga kule ndima unabantu abasebenza okuthi ukuthi kukhona abantu abamphathela umsebenzi wakhe elingabaziyo mhlawumbe kodwa lingakwazi ukuthi njengoba selimbonile namhlanje lapha ezalitshela ama social media pages akhe likwazi ukubuza ukuthi masifuna ukuthola izinto ezinje senza njani. So ngizwe ubala ku Facebook lapha usithi le page lithi ingwalo ezingasoze zabona then ngapha ku YouTube YouTube ungangena nje ku YouTube ufike utype nje uthi imfihlo yomndeni hayi vele yiyo oqala ukuphuma
iyayijikisana yiyo ngizihambela nje kodwa sebengabuya phela abanye labo bepatanise nkosiyami kunjalo kodwa hayi kwamanje sesihambela nje singulayini. So babukeli siyakhuthaza ukuthi nini ngoba ubhuti nje uwenza ngoba lani liyabona nje umlando uyazikhopha nje nakho hayi asikhulumi nje siphelele ukukhulumeni sikhuluma silethe namavili eveli nanka la umlando. So liyangena lapha ku Facebook ufike usearch uthi ingwalo zingasoze ziyabona uzovela ubhuti page lakhe likommente amagama ayakhayo kungaphela ukukhulumeni futhi kube lokwenza uye la ku YouTube ufike usearch imfihlo yomndeni izovela yonke ifilimu nje ama episodes awelandelana uwabukele mawukuthi ulwana ufana nami ongakwazi ukubala ibhuku ongakwazi ukubala ugwalo ishona ku YouTube uzothola ibhuku lonke liphelele ufike uzibukelele hayi lapho usadinga ukutshela ngoba so umsebenzi wakho sokulalela ngoba ukhuluma ngesindebele lapho yonke into ilula. Hayi siyabonga kakhulu ubhuti kuba lawo sijabule kakhulu sicela ukuthi nje ngamazwi akho okugcina mhlawumbe sesivala interview le ungabonga ababukeli labalandeli bakho nje utshengise umthando kibo. Hayi siyabonga sibonga ithuba esiliphiwe iKhali podcast. Siyabonga ukuthi lathi mhlawumbe lisinanzelele ukuthi sikhona phela nakho nje ukubizwe endaweni utshengisela ukuthi uyabonakala ukuthi ukhona kunjalo uyabona. So ngakho ke hayi siyabonga ithuba sibonga phela labalaleli ekhaya abathe nabo basinika amehlo babuya basinika lendlela basinika isikhathi sabo impela esiqhakatheke kangako hayi labo bathi basibukela. Siyabonga sesithemba ukuthi mhlawumbe sizaphinda sibonane njalo sesisenza eminye imisebenzi. Siyacela bakithi mangabe lifikile laphana ku Facebook sikhona njengoba ethile umfowethu laphana ingwalo ezingasoze zabuna. Kathi ke nxa ufuna ngakhona ku personal account yami khona njalo njengo Pascal Ncube uthi ke ku YouTube laphana ungasearch ukuthi imfihlo yomndeni uzosithola usubscribe phela uyabona ukwazi ukuthi usubscribe ukuze yonke umsebenzi siwethula laphana wena ube ngokuqala ukuthi uthole. Hawu kudingakala ukuthi mhlawumbe usufuna i-hard copy phela ufuna ukufona hayi number zathu lapho kasikasifihla anti asikadumika hayi phela kasikafiki kulelo zinga lokuthi sesidume kakhulu inamba sisesabe ukuyikhuluma. Hayi uyayibiza nje ithi yona 0773 208 035 kanti ungasasithola ngalapho ehamba lapho 071 74 85 423 nakhona uyasithola. Hayi siyabonga kakhulu babukeli siyabonga kakhulu uthando lwenu lokuzimisela kwenu. Siyabonga usikhulisela ubhuti wethu Pascal Ncube azafike kuleli zinga azafike kuthini navelele ngoba manje nanzelela umsakazo waphonga ubiza nje umuntu kodwa ngoba ubiza emsakazweni hayi sunyathela emhlabeni kwazwakala. Siyabonga kakhulu babukeli ke umlando wenu eliwenze emlandweni kabhuti lapha izandla zenu ezifakile emsebenzini wakhe kwazi kwafika esimeni sokuthi nini kuphumele kwemvula. Siyabonga kakhulu selengahlala lelindile ke siyatholakala lathi ke kwi-page lethu iKhali podcast ku Facebook le YouTube channel Khali podcast ungasearch lapho bakuthi lawo unesifiso sokuthi uveze umsebenzi wakho mhlambe owenza kodwa ungakaveleli ngendlela ofisa ngawo ngena ku Facebook uza commenta ku any video oyibukelile uthi i-comment yakho comment section ubhale ukuthi ubani ucela ukuthi sikwezele kanjani sizaxhumana lawo noma ufake iphone number noma ungacela ukuthi sikhulume lathi ku inbox siya ku DM asihluphi siyalandelela ama comments siwafunde ngoba siyazi ukuthi sisebenza ngabantu ngakho ama comment abantu kumele siwafunde wonke ngokupheleleyo. So ungangena ku Facebook ungene ku YouTube uchi comment yakho makuthi ufuna umsebenzi wakho ufuna sikumarketele wona sikusabalisele wona sikufake ebalazweni ebantwini ukhuleke ukuthi ungene ku Facebook uzasithola lapho Khali podcast on Facebook Khali podcast on YouTube. Siyabonga babukeli. Siyabonga.